level ni hoko tuisao rungno khla o subdivision level ni kokborok de palaijakha pandao naroyni phaimanja phaikya 48 kolom sorani MLA Paul Dangsu tongkha DCM Surab Das tai juda juda adongrok o salo himboto khai kokborok sal palaibe baksano holnogo bahajo koklam banna songsalaikhya koklamo kokborok ni hamkrai ni juda juda babaiti kok narlaikha naroiro. Honorable MDC ani elected colleague tai sasujak jotto officials, social workers tai o kokborokno develop khaina bagui samung tai tongnai tini sigreng rok norokno bani khapangni hamjakma tai chibai especially tini jara oro phane students rok norokni thaniani kok chikonsa koimung kokborok yasak jakmani sal. You all should know kokborok yasak jakmani sal tamo kokborok bahika official language in Tripurani 1979 19 January o jaga state o Tripura state o kokborok no official language nei recognize khaijaka officially norok jekunu seibalai inthum applications norok ni kokthai simung norok kokborok bai rimano kwangma borok hito siaphano mi mantna especially students ro je kokborok bai application sikangke accept khaji aro nei but abo haya is an official language norok kokborok ni history tabuk onek kepal kaham class 1 ni simi higher secondary jora norok puri mano norok siwi mano norok apno taibo kujogoto langai norok apno puari mano norok ni yako scope tongo. So I will ask every student amani ko chini kokborok no norok follow bai talangna ni babe gobangma controversial statement phainai gobangma bui salainai piano rock controversy phasing tathangdi script tamo baingnai po script bai kokborokno sijarnai abnotei salcha overcome nai if we remain united piaba tabuk nungni ni je preference nung je boba bai sike chajaknai norok abo bai sidi norok kokborokno practice khadi tamni hingkai buini state no naikangkai जों किसिसा बुनिसाय उक्लावबो kokborok no tui eba nijeni state language no tui kia जों obno salcha overcome khainai norok tabuk ni simi prepared tongde norok tabuk ni simi language no kaham ke sakhare poriboi kokborok no kuchugoti sanani norok chaitok lagi and today SDM in charge. My request to you, last year also we have discussed, but this year also we have failed. Why not next year we can do it in a bigger way? Some finance halo kokborok yasak jakma salno जों ताइको पथर के subdivision level जेहेतु खाइ दंगो अबनो खाम के खालिना नि चाइटक लाइनाय तामनि हिंखाय जों नुगैमा खाथिनि हास्टेव गोबांमा programs गोबांमा festival हम दावदां के पालायजाबो फियाबा कासे most important साल kokborokno recognition rupmani साल अबो बाइसे जों chini connectivity, chini communication, chini sini laimu, kokborok baisi. Ini centang ni ogono puskanggo kotor ke kaya tongnai. ISN MLA subdivision level o khali bahike khali nai. Abo jeng beforehand discuss khayi, jeng celebrate khayna ni chai tongnai. My dear lovely students, you all should preserve your culture. You all should preserve your heritage. And most importantly, the culture and heritage will accordingly come under your language, under kokborok. So it's my humble request, you all never be ashamed. Kun dinota lachidi nijeni language, sanani nijeni language, nijeni culture, nijeni heritage, buni sikango represent. Kena ni kun dinota lachidi
I will support you throughout my tenure. Norok jese sakao kanai, chini subdivision asuk no kuchugo kanai, chini state asuk no sakao kanai. Asuk sawino ang koporok ni salo ani kawo ang wansubu chini koporok taibo porjabnai taibo kuchugo kanai phaidi